inzu y'imbohe abasirikare bose 16 ha nucika bababiri ugaca iyi migozi tucika abahagaze ku muryango nucika tucika abahagaze hanze nucika bari tucika igipango kiradadiye bati mwese mube kimwe wisha abantu bizira karengane kandi ari operation y'amasengesho nawe urahita ubasanga direct anakufa na oza umwanzi wawe agiye kubora di Mana ndagushima muri uyu mwanya mwiza muhaguruke dushima Imana muhaguruke dusenga Imana muhaguruke dushima Imana yacu bari bamushoboye umva tako shitani itari yakoze ariko amasengesho arayibwira ati Satani we uko peti we ndi wakina n'amasengesho y'itorero itorero rifite imbaraga kamo vuga dukeya gusa utwo wafashe mu mutwe ntushake bire. Donc, amen. Donc, il était enchaîné par deux chaînes de deux côtés, à gauche et à droite. Et donc, ici, il ne pouvait pas s'enfuir, que ce soit au portail, il y avait des soldats, que ce soit devant, partout il y avait des soldats, il ne pouvait pas s'enfuir. Mais on ne peut pas, Satan ne peut pas jouer avec les prières d'une église parce que l'église l'a aidé à s'en sortir. Parce que la prière l'a aidé à s'en sortir. Amen. Amen. En fait, itoro lisenze habiki. Quand l'église prie, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui se passent. Il y a le ciel qui écoute, qui répond. Et puis Dieu amène des anges. Et puis la mort répond du plus profond de la terre. Et puis nos ennemis. Bakica babandi ijuru likakubohora ayo na masengesho yitorera. Le plus profond de la terre permet de la mort de tes ennemis alors que le ciel vient te libérer. Ku murongo wa karindwi au verset 7 ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka munzu marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa. Niki cyazanye marayika? Amasengesho. Iyo badasenga marayika ntaba yaraje. Nusenga marayika araza, nudasenga ntazaza. Ibintu ni bibiri, effet et cause. Cause effet. Urakora ukarya, utakora nturya. Urahinga bikera, utahinga ndibyera. Ufyonda kugikuta umuriro ukaka, utakora ukahuma mu mwijima. Donc cause effet, effet cause, effect cause. Iyo dusenze ijuru riratabara, iyo tudasenze riraceceka. Ceceka naryo riceceke, vuza induru naryo ritabara. Ibintu ni bibiri. Donc numenye ko gusenga kumanura ijuru tuzongera guceceka. Hore wagenda ukaryama gusa ngo ariko nayirabizi. Mwana wese ndizi ko ndimo nca mu bibazo. Nayo niyirwarize. Ninde ubabaye niyo cyangwa ni wowe? Ubabaye ninde? Utaka ninde? Nuwishimye nubabaye? Taka urababaye. Amen. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Amen. Avec les chaînes, mais Pierre a pu être déchaîné grâce à cet ange. Mbega abasirikare badafite ba nyina babasengera batagira abasaza babasengera abasirikare batagira bashiki babo baza mu materaniro ibazinzu y'abapagani gusitagira aba intercesseur. Marayika azaza kore ku muturanyi wagusige kuko umuturanyi ufite nyoko gusengera, ufite su gusengera, ufite umuvandimwe, ufite kanyo nyogosenga gusengera, ufite akishwa akagusengera. Burya nubwo inzu yabi abapfumu ariko bakagira kana kamwe gasenga. Igihe cyose iyo marayika amanutse abakoraho kubera kakana. Timuzirengagiza amasengesho. Kandi ntuzavuga ngo sinzi gusenga, gusenga si amavokabulaire, gusenga ni igicaniro. Ugacana muri wewe ucanira inzu yayo. Iyo marayika amanutse arabakiza. Ariko abadasengerwa bafite agahinda. Babasirikare burya Petero yasinziriye nabo basinzirira n'iminyururu. Abandi nabo bari maso barahagaze. N'utubunda twabo turaho. Marayika araza akora kuri Petero arangije aramubwira ati Petero byuka. Petero arabyuka. Arangije aramubwira ngo kenyera, hatora kambaro karambara, ambara inkweto
yambara inkweto. Sifite umwanya wo kubabwira uwo mukenyero n'izo nkweto kuko nta mwanya dufite, ariko umva, iyi Imana igiye kuguhagurutsa iguha ibintu ibi bitatu: iguha umwitero, ikaguha umukandara, ikaguha n'urukweto. Ibi Amen. Donc les deux soldats n'avaient personne n'a prié pour ces soldats. Donc quand on a une famille qui prie pour les autres, donc quand on a une personne qui prie, toujours Dieu vient sauver, Dieu vient nous sauver. Si notre voisin a sa famille qui prie pour elle, ce voisin sera sauvé, mais nous resterons toujours. Amen. Arongera aramubwira ati, nkurikira, uhabwa umwambaro wa deliverance, uhabwa umukandara w'ukuri, uhabwa ingofero, uhabwa inkweto z'ubutumwa bwiza, hanyuma ukagera ikirenge mu cya Yesu. Nkurikira, ukamukurikira. Bwana asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. Nkurikira. Quand tu as reçu la délivrance, tu reçois le manteau qui vient de Dieu et tu peux suivre Jésus. Ngo arasohoka ku murongo wa 9, ngo ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ngo ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Petero we yarazi ko ararota, kuko ntiyumvaga ukuntu abohewe hari hagati, abasirikare bamurinze, prison idadiye ko yagenda. Yumvaga ari iki? Ari inzozi. Ariko ari ibintu Petero nawe yibagiwe. Itorero ryarimo risenga. Itorero ni risenga, ibidashoboka bizashoboka. Si l'église prie, ce qui est impossible sera possible. Dans le verset 8, on nous dit, et l'ange lui, dans le verset 9, Pierre sortit et le suivit de la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même. Oui. Qui mène où? Qui s'ouvrit d'elle-même. Non. Qui mène à la ville. Qui mène à la ville. La porte de fer qui mène Imana à la ville. gukura muri prison ikujyane muri ville. Dieu veut te prendre en prison et t'emmener au centre-ville. Muri ville hari ubuzima. En ville, il y a la vie. Hari activité. Il y a les activités. Il y a le travail. Hari abahungu n'abakobwa bashaka kubaka. Hari amasare ya mariage. Il y a des salles de mariage. Muri mariage. ville. Muri ville hari imodoka. Muri ville hari amabuilding. Donc Imana shaka uve muri prison uje he? Muri ville. Ariko hari igipango. Dieu veut que tu quittes la prison pour aller en ville, mais il y a un portail. Uzi impamvu warone kugera muri ville? Tu sais Hari pourquoi? igipango cyanze gukinguka. Urufunguzo rufite Satani ubwe. Tu sais pourquoi tu ne peux pas aller en ville? Parce qu'il y a un portail et Satan a cette clé, a la clé du portail. Naje kubabwira amakuru meza, mugiye kuja muri ville. Je suis venu vous donner une bonne nouvelle. Vous allez aller en ville. Muraja muri ville. Vous allez en ville. Dore icyabaye rero, ngurugi ngo rurabikingurira ubwarwo. Herode aryamanye iki? Urugi rwonyine. Ati rega, iyo umuntu yavuye mu basirikare babiri hariya akava kuri bariya bane bari hariya, abandi bane bari hariya, abandi bane bari hariya, bose 16 bara, ngewe ndinde rugi. Bati mbiswada. Pete na Mari nimwigendere, nabariya nabo babaretse. Umva, Imana igiye gutuma byikingura. Wirutse inyuma y'abantu, nkungingurira, sabira akazi, ngirira gutya, hererere, papati papara. Bigiye kwikingura. Les portes vont s'ouvrir grâce à Dieu. Que tu as demandé un travail, tu as demandé aux gens de t'aider, mais Dieu va ouvrir lui-même les portes. Ngo barasohoka, ngo banyura mu nzira imwe. Donc nguwo mwanya marayika aramusigara igendera. Petero asigara ahagaze muri rompo hagati mu mujyi. Mwijoro ubwo marayika agira gute? Aragenda. Marayika kuki atamubwiye bati rero ga Petero dore ngewe ndagiye. Marayika arafite akazi gusa ko kumukuraho. Ndi arafite akazi ko kwirirwa avuga byinshi.
umuntu nakubaza ijambo uzusubiza ijya kubajije, apana kuvuga ibitari ngombwa. Iyo uri muri misiyo watumwe akazi, kora ibyo watumwe, apana kwirirwa urondogora. Turumvikanye? Marayika bafite misiyo yamujyanye, arangije arigendera. Petero ngo asigara wenyine. Uzi icyo Imana ikora? Iyo Imana imaze gukora igitangaza, itegereza ko nawe ukoresha ubwenge bwawe. Amen. Kuko yaguhaye ubwenge, ntuzahora mu ma miracle ya di premier au 30. Hari miracle, hari n'ubwenge. Hari ibyo Imana iguha udafite, ariko hari ibyo yamaze kuguha nawe wakoresha ubwenge bwawe. Amen. Il sortit. None Imana se izakuzanira umukobwa, ikuzanira umuhungu. None se nizakubwira ngo ambara neza, sa neza, isiga amavuta? No, izamushira hari imbere iguhagarike mwembi hariya mu mujyi. Hanyuma nawe ukoresha ubwenge bati igende gute, reka nambare neza da, reka nisiga karashida, itera agaparfecta. Ya, kuzajya imbere y'umukobwa n'umuhungu nuko igikara ku wa mbere ku wa kabiri azaguhunga. Ugomba kwitsirita ugahumura neza. Munyumve. Hari ibyo Imana yamaze gukora ariko isanga tutari tayari mu bwonko. Amen. Et donc, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, l'ange l'a quitté, a quitté Pierre. Pierre s'est retrouvé tout seul au milieu de la rue. Et donc, quand on a une mission, c'est bien d'aller faire sa mission et de passer à autre chose. Et donc, si Dieu nous emmène un miracle, alors il y a un moment où nous devons utiliser notre intelligence à nous pour pouvoir vivre la suite. Ngo Petero ngo agaruye umutima ngo aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza ibyo ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Akenge karagaruka. Jya ugira igihe cy'umwuka n'igihe cy'akenge. Akenge kagaruke umenye kuri yankuye kwa Herode di. None iyo umuntu avuye kwa Herode agira ati yagizongera kandi munkure mu maboko, reka niruke mpunge da. Ariko ndisuvuga ngo reka mugume imbere, ejo azakwica. Imana ibikoza ako kantu ngo nawe ugira ubwenge. Tunasikirizana. Ntizahora yohereza marayika igitondo n'umugoroba, erega bazasenga nabo baruha. Abagusengera bageze ahantu bararo, kuko hari aho Imana gukora ibitangaza isanga ukirinjije, nta bwenge ufite. Koresha ubwenge bwawe, reka nihute vuba mukobwa. Ngo bitekereza ati ngo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana, ahita amenya yagomba kujya. Nihe yagomba kujya? Aho barimo basenga. Ageze kwa nyina ngo asanga abantu ngo bari batanire basenga. Ngo Petero akomanga ku rugi rw'irembo, ngo umuja witwaga Roda ajya kubyumva. Amenya ijwi rya Petero, ibi neza bimubuza gukingura. Undi ko arakomanga munkingurire. Roda yumva ari Petero, baba we arangwa gufungura, nawe biramucanga. Bati Imana ishobora gusubiza gutya, twasenze ejo nejo, none Petero araje asubira kubabwira, reka nihute. Nuko ngo arirukanka, ngo abwira abo munzu ngo ko Petero ahagaze ku irembo, nabo baramusubiza ngo urasaze. Ngo ariko akomeza guhamya ko ari koko. Bati ahubwo baramuga ati bikomeza kuducanga di Petero hari igihe nawe usenga ukagira ngo Imana ntiyumvishe, naho yumvishe. Aba bari itorero ryarasengaga ariko batizera ko yavamo. Baravuga ati yewe yavuyemo. Atoya, uzi icyo bamubwiye ngo ahubwo ni marayika we. Bari bizeye ko marayika wa Petero yaza kuruta uko yava mu maboko ya Herode. Wizera ko wakira umutwe ariko ndi wizera ko wakira kanseri. Wizera ko Imana yaguha ibiryo ukarya ariko ndi wizera ko yaguha uruganda rw'ibiryo. Ukizera ko Imana yaguha lift ariko ndi wizera ko yaguha imodoka. Ukizera ko yaguha Karabaye ku kwezi, ndi wizera ko yaguha inzu. Hindura imitekerereze yawe. Hindura ubwenge bwawe. Hallelujah. Ngo baramubwira ngo urasaze. Bati sinsaze. Ngo yewe ngo ni marayika tu. Ni marayika wa Petero. Petero so yazavuye he? Kandi niwe barimo basengera ngo agira ate ave. Ibyo wasengeye wenyine ugira ngo ariko se uri Imana irabyumva ibi. Irabyumva humura. Satani ntakwentimide. Imana irabyumva kandi yamaze gusubiza. Ngo ariko Petero akomeza gukomanga. Ngo bakinguye basanga ari we koko.
bumirwe n'iki kandi basenze ngo nimusenga mwizere ko mwahawe. Wowe urasenga warangiza ndi wizere ugakomeza ubenze nk'aba bantu barimo basenga batizera ko Petero ashobora kuvamo. Petero wasengeye yagiye kuvamo, ya ndwara wasengeye igiye gukira, wa muntu wasengeye yagiye kuboneka, ka kazi washatse ugiye kukabona. Hey, haleluya haleluya. Nabo ngo arabamama abasobanura uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe, arababwira ati mu bitekereze Yakobo na bene data bandi, ngo arasohoka ajya handi. Agira gute? Ajya kwihisha. Imana ntizagaruke ngo yohereze marayika ubwa kabiri ubwa gatatu. Ndawe arakoresha iki? Ubwenge. Hey! Ngo bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya yuko ibyabaye kuri Petero. Basanze bafite utunyururu babiri, ati ari heho twari. Basanga bajyana n'utubunda twabo ku muryango, n'abandi bari hariya, urugi nago ruradadiye. Bati no, Petero arihe? N'umuzimu, n'umuntu niki. Umva kubwira. Ngo bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Ngo Herode nawe ngo amushatse aramubura. Se wari ufite agafunguzo? Nawe aramushaka, agafunguzo kakiri mu mufuka. Nta wundi iriya grillage, nta wundi wayifungura niwe. Mungu wetu ni wa hatari. Ngo abaza abo barinzi, ati basha ari hehe? Ati natwe nditubizi. Ngo ategeka ko babica. Bibiliya iravuga ngo nzabatanga kubw'ubuzima bwawe, nzatanga benshi bapfe ku bwawe. Dore aba barinzi babuze ba nyina babasengerana basi, none mu gitondo uretse agashene kabariho inkota igiye kubazaho. Nitudasengera bene wacu, Satani ntazababoha gusa, ahubwo azanabica. Ariko nidusenga bazabohoka kandi babeho. Ndimo ndihuta vuba vuba. Icya kabiri kuri 20 ngo bukeye wa Herode agira gute? Itoro ryarasenze, Petero ava mu nzu y'imbohe. Kuri Herode rero birabiki, tamaze kwica abasirikare, nawe agomba gupfa kuko yabarenganyije bose babitreyinze. Ari abasirikare yabishe, ngo Petero yagiye, kandi nawe yarafite iki? Agafungu. Imana batoke ko Petero bacitse mwese, nawe ndakwica rero, wishe bariya nawe ndakwica, kuko Petero yari acitse 20. Ngo bukeye Herode arakarira Bitiro ni Sidoni ku munsi wa 21. Nuko 21. Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabagirana. Abantu barasakuza bati yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si ry'umuntu. Uwo munsi yari yigize Imana. Yo. Ngo abantu barasakuza bati yemwe noneho n'iry'Imana si ry'umuntu. Ngo ariko muri ako kanya marayika wande w'umwami Imana, wa mumarayika aratara yasize Petero hariya ajya gutegera Herode mu nzira. Hey. Marayika aratarasubirayo di, bati wewe wirwaze ngiye ku yindi misiyo hariya. Bwana sifiwe sana. Marayika wawe aracyahari kandi ntarasoza akazi Herode atarapfa. Icyakubije amahoro kitaravaho, icyakurwaje kitarapfa. Haleluya haleluya. Ngo marayika muri ako kanya marayika w'umwami Imana ngo aramukumbanya, ngo kuko adaha Imana icyubahiro, ngo aherako ngo agwinyo umwuka urahera. Marayika aramufasha, abantu bamureba agwa hasi. Ninde muntu muri abaganga mukora mu mavuriro na experience y'ubuzima, ninde muntu upfa uwo mwana agahitabora? Hari upfa uwo mwanya agahitabora? Herode. Sakwe ninde upfa uwo mwanya agahitabora? Amen. Hallelujah. Nta wundi upfa akayitabora. Ninde? Ni Herode. Uzi impamvu yisabora? Ba basirikare nabo bari bamaze kubora. Bati mwese mube kimwe. Wisha abantu bizira karengane, kandi ari operation y'amasengesho, nawe urahita ubasanga direct anakufa na oza. Umwanzi wawe agiye kubora di. Mana ndagushima muri uyu mwanya mwiza. Muhaguruke dushima Imana, muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dushima Imana yacu. Witeguye kwakira imbaraga z'Imana, witeguye ibitangaza byawe. Ejo uzagaruke. Uyu munsi narimo mbahonjesha, kecho ni kivumbi na yacu. Ejo tuzasenga, ejo tuzahamagara Imana ikora ibikomeye, ikora ibitangaza mu buzima bwacu. Zamura amaboko yawe dusenge. Mana ndagushima kugira neza, ndagushima kuhambaye, ndagushima kuri igitangaza. Nta wundi usa nawe, nta wundi umeze nkawe mu isi no mu ijuru. Uri Imana, urahambaye, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'ibigirwamana.